Na wa ke ba motho ga itshwa mogale kgantsa BTV News re tla ka tlhamaloko go ena re tswa toropa kgolo ga borone a re ha re simolola kgantse re lebepele ditlhogo o ka kelwana ya boranyane e bula kwa motseng wa ga Tampa le koko la palamente ya Malawi le akgola la hatseleno kgatela pelo ya go nonosa mahama wa thuo ka tiriso ya boranyane fa setlhopha sa bomme sa kgwele ya dinao sa the Mets se kwadisa phenyo ya bone ya ntlha kwa WAFCON ka go fenya Tunisia ka nnotse 2-1 dumela motho wa gaetsho mme ke video ya ona re banteng ka la Kachane ke na le ke le bonye ba bitseng o ka thusa a rana dikgantse ka puo ya diatla tumampatano tla le re tsa metshameko a re di simolleha mo parlamente wa Good Hope Matete Dr. Edwin Dikoloti a re puso e itlamile go tswelela e tsenye mo tirisong boranyane go tlhomamisa ha Botswana batota Batswana ka karetso ba bona thuso ya bongaka le botsogo go sa kgathalesego gore ba hakaega le haseleno Dr. Dikoloti o buile se a bula semmuso kwa kelana ya motse wa ga Tampa e go ketsweng didirisiwa tsa boranyane a re utla Gilbert Mogorisi ka pego mo maitekong a go atolosa le go tsisa ditlamelo tsa botsogo le bongaka kwa magaeng banni ba motse wa ga Tampa mo kgaolong ya Good Hope District ba ntse ba tsamaya mosepele o moleele go latela ditlamelo tsa botsogo le bongaka mme ba ne ba rolelwa kokelwana e go ketsweng ka boranyane jwa segompieno go tsisa ditirelo tsa bongaka ke dumela gore yone tega tsebise e tla nna yone pinagare ya maikaelelo a go tlisa ditlamelo tsa botsogo gaufi le batho tsogo jwa motho ga se mpho mme ke tshwanelo e leng gore Motswana mongwe le mongwe e motshwanetse o tshwanetse go ya kola a sa sokola o sa kgathalesege gore a o kwa ga Tampa a o kose ga Tampa ka go se kharobane ka hale kana o go kae re la gare ga lenyora eng bo kiboshota e le mathata a tlhatlhaganye kgaolo e morahi wa teng o ne wa tla ko go nna same time wa ya ko go mokhanselara wa pele re mo oketsang o lela ka botshelo jo le gore ba botshelo kokelwana ya agilwe ka thuso ya bopelotlhomogi ke ba lekgotla la Hope Health International mme ebile kokelwana e tla dira gore banni ba kgone go itekodisa dingaka ka nako mme ebile go le bohego go na le jaaka pele ra le dithulusi tse dintsi tse leng gore di ka tokahatsa botsogo jwa motho gongwe le gongwe re nna re utlwa gangwe le gape go te botsogo jwa motho ke yone khumo ya gagwe go ntse go buiwagana gore batho ba mo masimo ba kae mme ba hella ba nnela koro re ka re ke gone go le gore ba hetha itsholelo ya malapa a bone teng mme re dumela gore Motswana mongwe le mongwe kana mongwe le mongwe mo lehatsheng o tshwana gore a kgone go akola ditamelo tsa botsogo ke dumela gore ke yone ya ntlha lehatshe lotlhe ka bophara ke a belela gore e ka tswa e simoletse kwano mme gomo ke go mo leng gore go tsile gore thusa hela thata mme ke tsa gore ka re mo tsamaong ya nako la go di bona di tletse ga ra yona go na le ba bangwe ba sampaleng tse re tsweletse re bua le bone ka gore mo mogopolo wa maranyane ke one hela o leng gore o ka re thusa diemo tse re leng mo go tsone banni ba supile ha se setsisitse tsholohelo le boitumelo ka ditlhabololo tse di tlang mo motseng wa bone ba tlhalotswa ga jaanong ba tla akola ditirelo tsa bongaka le botsogo gore le bone ba nne ba itekanetse ka nako tsotlhe Gilbert Mogorosi BTV News ga Tampa mo thusa tona mo ofising ya ga Tautona Maipelo mo Phuting a re kereke e na le seabe se segolo mo go ageng tšhaba e bopaganeng ebile e obamela molao ka dinako tsotlhe o buile se jaaka gone go tlhangwa semmuso moruti wa kereke ya Roman Catholic Reverend Gomolemo Mosetlhe kwa Mahalape mo Phuting o tlhalositse fa go tlhomiwa mo go tla thusa go busetsa setšhaba se se latlhegetsweng ke tshepo mowa wa popagano segolo jang banana a re utlwa go itsona sakeng Reverend Gomolemo Mosetlhe ke moruti wa bolesome go ka lusia mo kerekeng ya Roma ebile lo a boraro go tswa Mahalape
ka jalo mme mo phuting a re se ke kgatelopele ka jaana go tswa mo dingwageng kereke e ntse e na le seabe se segolo mo go netefatseng gore setšhaba se obamela molao ka go ba ruta ditsamaiso tse dintle. May you help the church navigate complex moral questions of our times with wisdom, courage, and grace. May your leadership bring healing where there has been hurt, justice. A ketapele ya go e thusa kereke go tlisa pholo fa go ntseng go na le kutlobotlhoko, tshiamo fa go nnile le go direla bangwe bosula le go tlisa popagono fa go nang le kgaogano teng. And stands ready to partner with faith leaders like yourself in our mission to build a just and compassionate society. Ha ya go le godimo modimo a go botsa gore mo lehatsheng o ntiretseng o moreye o re ke go neetse bana ba babedi ba bante ba ba bothale ba ba ratang modimo gore ba go direle e le ba priesta ke batla banna ba ba bola ke terena ke batla ba banna mo lapeng ba ba godisang bana ba bone nyalaneng gore bana ba bangwe ba lona bana ba lona ba ka tswa e le ba presita bangwe e le ba itlami a se lenyalo o ka duela komo o fa o dio sena go duela komo o ta tsenya mo lenyalong le boitsepo molena Jesu Kriste o tsekofatsa manyalo jaaka sekofatsa bo presita. Tshegetso le lerato la ba lelapa di kaiwa di na le seabe se segolo mo leetong le pefela la katlego gore motho a kgone go fitlhelela sa se eletsang jaaka boruti. They have made a very big impact in the Catholic Church. Methandi o re hile di twins ke mo re go bitsa re ke masita thaloganyo mme bile letsatsi leno yana ra wa mogetse totso go dira masita thaloganyo a tumelo, the mystery of faith. It's a great sacrifice that you have made, giving 2 sons to the church. O dirile go tlala ka diatla gore neela mawelana a ineetseng go ka direla modimo go tswa mo boteng jwa dipelo tsa bone ke se re go lebogelang sone go menagane le nkuku wa bone kwa robetseng teng o ka tswa le motlotlo mo letsatsing leno. And smiling and rejoicing with us, we thank you. Boeteledipele ba makalana a dikereke tsa Roma ba kgothaditswe go ka rotloetsa makawana ka bontsi go itlama gore ba tsene mo leetong la go nna baruti ka jaana dipalo tsa ba ba lwisiang di le ko tlase mono Botswana. Go itsonesa King, Botswana Television, Mahalape. Re salefo baruti ba rotloeditse go nna sekao le go tsa boikarabelo jwa go dirisana dikereke tse dingwe ka seo se ka thusa gore go aroganwe maele a go etelela pele baphuthegi ka tsela e rotloetsang tlhabologo ya matshelo a bone. Se se builwe ke modulasetilo wa lekgotla la OAIC Archbishop Dr. Tebogo Motlhagodi kwa thutopuisanong ya baruti e neng e rulagantswe ke kereke ya Healing Saints Apostolic Church e neng e tshwerwe ka la Matlhatso kwa Kopong. A re utlwetsang ke Sentsho. Go tlhalosiwa fa kereke ena le seabe se segolo mo gageng setšhaba ka jalo baruti ba kopiwa go somarela seriti sa bone ka go itshwara ka tsela e e siameng ga mmogo le go tokafatsa bodiredi jwa bone gore ba ngokele badumedi phuthegong ya modimo. Make your message to be very clear o le mo efangedi ya kere gore batho ba kgone gore ba utlwe gore yo rurio ke a rumilwe yo rurio ke Johane mokolobetsi wa rona wa nakong tsa gompieno gore kereke ha o bona batho ba kgoromeletse sega ba utlwa gotwe re utlweletse gore go na le moefangedi mongwe o gorogile kwa let people to compete ba re utlweletse gore go na le mo profita kwa bangwe ba re utlwile gore go na le moefangedi kwa yo ra rama go kwa molemo ya buang ka bogosi ja modimo re bontlha bongwe ja puso mme puso ga yake ke a sokola re le teng rona tiro ya rona ke go rarahela ga ke ra rarela motho o tlhokileng lesego a tshwere ke tlala mme re tshwanelwa ke goreng re mo abele a ke re bagaetso mme jaaka re a bayana seo ke yone tsamaiso e re e bonang ko lekwalo la ga Matthew 25. Morulaganyi wa letsatsi a tlhalosa maikalelo a thuto se ka dipuisano e tota re go ithutuntsha gore re tshela jang re rutana jang re gakolana jang boeteledipele ja rona bo kana le thwathwa e kae gore batho ba kope sengwe bogolo jang mo lehatseng la gampieno ka gompieno go na le dikgang tse dintsi go na le dipolano tsa baratani go na le setse go tsene thakatakano ya dinotagi kana ya diritibatsi tse sentseng di gorogile mo lehatseng la rona mme kgang ke gore ga re le baeteledipele re di lemoga jang
re thusa puso jang. Ke ithutile gore ha ke tshwere maemo a ka ke moefangediana gore a gore ke tshwanetse go ela thoko ka ga ke a go bua le ba phuthego ka teng le go ngwa ka maloko gore a te mo kerekeng ka gobane batho ba ba tshwenyegileng thata bogolo le go heta ke ba ba konte ga kereke ba iseng ba tsene ka kgoro tsa dikereke mme yaanong ke ithutile gore dilo tse ke tshwanetse gore ke go bua le bone jang ke ba gongkele ha modimong. Mo dithutong tsa gompieko ke di lebogela thata ka gore re ne re neetswe maemo re a romilwe re sa tlhaloganye maemo a teng gore ke jaaka mo baebeleng go kwadile go to ka rera jang o rutilwe ke mang yo go rutileng diotse yaanong re rutilwe gompieko ra emela ka dinao ra go dira tiro. Go sa le foo baruti bana ba go tlhoa go tswelela ba ithuta ka maemo a bone le go tlhaloganya gore pitso tsa bone di tlhoka eng ka seo se tla ba thusa go etelela phuthego pele ba na le lesedi le kaedi e tsepameng e tla bolokang bokamoso jwa setšhaba. Tanki Sentsho, BTV News, Kopong. Puso ya re santse tla sekaseka gore a tla emanokeng go tlhophiwa ga ntlhopheng wa United Kingdom Dapo Akande go nna leloko la kgotla ya mahatshehatse ya ditsheko mo pakeng ya 2027 go fitlhela ka ngwaga wa 2036. Se se tlhalositswe ke tona ya boatlhodi le ka sešwa ya bagolegwa Nelson Ramaotwana ile jaaka boemedi jwa Britain mono bone bo kopa thotloetso le ke monokeng ya lehatshe leno mosong ono mono gaborone. Lefatshe la Botswana ele leloko la lekgotla la ditsheko la tota kgotla ya ditsheko ya mahatshehatse le tshwanelo ya go ka tlhopha mo ditlhophong tsa boloko jwa kgotla eo. Professor Akande yo leng meitsanape wa tsa molao o mamisitse fa ikaelela go dira ka boineelo a tshegetsa molao le gone go rotloetsa tharabololo ya dikgotlang gareng ga mahatshe a leng maloko a kgotla eo ka kagiso. Mo nakong e fetileng Professor Akande o na dira le lefatshe leno mo dikganyeng tsa melao. Tona Ramaotwana o boletse ha puso e tla buisana le bana le seabe pele ga e tsa tshwetso. The First Ministry, but I think after discussion we'll be able to communicate appropriately our position. But for now I can say thank you very much for having shown interest in meeting us and for having come to Botswana, and good luck in your endeavor. We believe Professor Akande's experience across legal traditions, a range of legal traditions, is really invaluable and makes him a unique candidate. And he is an individual who, throughout his extremely long and distinguished career, has shown that he is committed to upholding independence and impartiality of the court, having acted both for and against states in international proceedings, indeed both for and against the UK in international proceedings. My own sort of motivation for wanting to be a candidate and wanting to be a judge at the International Court of Justice, it's basically to try and help do my bit in maintaining and sustaining the rule of law in international affairs. Really important that states, in my view, obviously states pursue their interests as they see fit, which is totally fine, but important that that be done within a system, a framework of international law, a system that provides for predictability, for stability, and which promotes justice. My hope is to be able to contribute to that through the ICJ. The ICJ today actually is central to the international legal system. Le koko la parlamente ya Malawi le ntseng le mo Botswana la khotse kgatelopele e le hanseleno le dirileng mo go tlhabololeng mahama wa temothuo ka tiriso ya boranyane le kgwediso ya seatla. Le koko le ne le tetse polase ya kgwediso ka seatla ya Ramatlabama go tsama lebela ka mahama wa thuo wa le hanseleno. Loeto le maikelelo a lone e leng go tlhabolola le go nonotsha mahama wa temothuo ka tshwaragano le go abelana dikitso gareng ga lehatshe la Botswana le la Malawi. Arutla Gilbert Mogorosi. Mo leoteng le boeteledipele jwa party ya kganetso go tswa kwa lehatsheng la Malawi ba supile ha ba kgatlhegela le go rotloetsega hela thata ka madirelo a kgwediso ka seatla a puso ikemiseditseng go a tlhabolola. Ba tlhalosa ga kgato eo ka boyone e le botlhokwa mo mererong ya go beeletsa mo mohameng wa temothuo ka go tsile go tsosolosa botlhami, dithuto ga mmogo le gone go hetla itsholelo. We
continue to receive various delegations. mme ebile bagolwane ba lehatshe la Malawi ba itumetse hela thata ka ha re tsweletseng ka teng le go kgatlhegela letsopa la dikgomo tse re nang le tsone tse ebileng di kgonneng go tswelela di tshela mo lehatsheng la rona go tswa kwa Amerika. Ntla e nngwe e ba e kgatlhegetseng ke lehelo la rona la maharatlhatlha a boranyane jwa segompieno jwa kgodiso ka seatla, e leng lehelo le le re leng mo tseleng ya go le ruruhatsa ka seelo sa mahatshahatshe gore re tle re kgone go rekisa meroto ya dikgomo tsa rona kwa mmarakeng wa mahatshahatshe. Leeto le la lekoko go tswa kwa Malawi le supa moa wa tshwaragano gareng ga mahatsho mabedi go agorogana megopolo ka tsotlhe tse di ka thusang go netefatsa dijo tse di lekaneng. Polasi e ke a go rotloetsa barui segolo jang ba monogae go e dirisa go tlhabolola boleng jwa dikgomo le letsalo la tsone ka dikitso le boranyane jo re nang le jone mo lehelong le. Maikaelelo magolo ke go rutuntsha le go rotloetsa barui go ikatumetsa ka kwano go tla go tsa botsipa le dikitso go ya go godisa dipalo tsa dikgomo tse di mo lehatsheng leno tse di supagalang ha di tsweletse ka go wela tlase ka dipalo. And the beef, they were impressed with the training that we conducted, especially the beef productivity training, where we teach farmers on livestock diseases, nutrition, and business, because we want our farmers to do farming as a business. Bagolwane ba lephata la temothuo ba tlhalositse ha ba itlamile go abalana dikitso le go tshwaragana le baagisanyi ba mahatshe a mabapi go nonotsha mogama wa bone wa temothuo, selo se ba lehatshe la Malawi le bone ba sa atlileng le go supa ha go tla sologela molemo tshwaragano ya mahatshe o mabedi mo go godiseng mogama wa temothuo. Gilbert Mogorosi, BTV News, Ramatlabama. Fa re gantse di tswela motho wa gaetsho tiro ya diatla e kaiwa ha ena le seabe se se tona hela thata mo kgodiseng itshwelo ya lehatshe leno le go tokahatsa matshelo a batswana ka bontsi. Mogolwane mo lephateng la boipelego kwa khanseleng ya mabutsane Boago Ntlotlang o gwetlhile batho ba ba nnang kwa metseng e kgakala ditlamelo go inakanya le tiro ya diatla ka ena le seabe se se ka fokotsang manokonoko a letlhoko la ditiro. O buile se ka Matlhatso kwa mabutsane kwa ditshupong tsa kgaolo eo a rutlana Modungwa. Ntlotlang o gwetlhile banana le setšhaba ka kakaretso go inakanya le ditirelo tsa dikhansele a supa fa dikhansele di na le seabe se se tona thata mo go rotloetseng le go godisa mogama wa ditiro tsa diatla. O supile fa go na le mananeo a farologaneng a ka thusang go tlhatlhelela banana ka dikitso tse di ka ba kgonisang go fitlhelela meberaka e farologaneng go tokafatsa matshelo a bone. Misho e thusa ba rona ba potlana le bone ba dirang tiro ya diatla hela jalo ka gore ba tle go ipapatsa. Batho ba ba tsileng show ba kgona go bona gore go na le order-a go bolebele ba ba tse di-contact mme ba dire di-order-a ba bangwe ba tsoga ba setse ba rekile sone se se tla bo se supilwe. Go tla mo ditšhopong go thusitse business ya me ka gore batho ba bangwe ba nthusitse go itse business ya me le gore le nna batho ba nkitse le gore ba nthutse gore ke dire dilo tse dingwe tse di rutantse ke ithutile sengwe mo ditšhopong mme ebile go ntsenyeditse madi. Bomme ba ne ba tlhiwa go inakanya le ditiro tse go dumelwang fa e le tsa borre go fetola tumelo ya gore ke tsa borre. Mo nako ya gompieno kwa gona tiro ya mme kana tiro ya rre hela seo se kgona go bereka hela ke gore tiro e batla bopelotelele e batla boimelo o bone pelotelele ga o le pelotelele ga gona sepe se ka go palela selo go kgona se hela ka re itse gore mme ke thari ya setšhaba ke ene o leng gore o boloka le bone borre. Nna ke yone tumelo ya mela gore se rra se dirang kganka ke sampalega gape hela ga o ka tla go lebelela mo Botswana o itlhela e le gore mananeo ka bontsi a gogela thata ka go bomme go lebeletse gore in the past re ne le gore ka re beetswe thata go morago yaanong nna tota for me ke gona go take advantage of tsone di mananeo a ntseng yana. Setšhaba se kgothadiwa go rotloetsa mogama wa tiro ya diatla ka o ka thusa go boloka ngwao ka go hetisetsa dikitso ko kokomaneng. Neo Modungwa, Botswana Television, Mabutsane.
sekolo sa Donga Junior Secondary ga mmogo le sesole sa Botswana ba tsweletse ka mogwanto ga lengwaga o dipuelo tsa one di dirisiwang go nna mola sekolo seo. Mogwanto o ne o eteletswe pele ke moparlamente wa kgaolo ya Francistown East Tirwana Ntsima, mme o gateletse ha mogwanto o siametse botsogo ebile o tlhabolola ditlhaloganyo tsa bana ga mmogo le go aga botsalano gareng ga sekolo le makalana a mangwe. A re utlwe ke Dibonyele ka ke kapego eo. Mogwanto o e ne e le wa bone fa e sale o simolodisiwa ka ngwaga wa 2022. Le fa go ntse jalo re Ntsima o ne a kgolabana le seabe mo tirong e a tlhalosa fa go le botlhokwa gore batho ba tseye karolo mo ditirong tsa go tshwana le tse ka dina le seabe mo maduong a bana. Go gwanta mo ne re go gwanta go na le di-benefits tse dintsi ke go exercise, ke go aga botsala, ke go rotloetsa le go tlhabolola tlhaloganyo. Kana ga o exercise le tlhaloganyo ya eta e tlhabologa go raya gore go botlhokwa bogolo thata ba ithuti gore le nne le tsa go gwanta mo kana go oka kana go exercise ka thwagalo, ka gore le maduo a sekolo ba itsanape ba re a tlhabologa ha e le gore wa exercise, ka gore le tlhaloganyo ya gago o e tsenya mo tirisong. Go botlhokwa go nna re kopana re le batsadi ba bana, re le community, re le barutabana le bogogi hela ka kakaretso mo motseng go arogana dintlha tsa gore thuto e tsamaya jang bogolo thata mo sekolong se e leng gore re bapile le sone. Mogokgo wa sekolo se re Kgopotso Mphuthi o tlhalosa ka fa mogwanto o ba sologetseng molemo ka teng. Tiro ye ya sponsored walk e re thusa thata. E re thusa thata ka gore ga re sena go kokoanya madi a teng a thusa sekolo. Gompieno next time re tabo re na le mo re bitsang prize giving, mme prize giving e tabo e le gore e rotloediwa ka one madi a tabo re a tsere mo this sponsored walk. Mo go tse dingwe mogolwane mo lephateng la thuto mo toropong ya Francistown, mme ke disaletse Tshukudu o gateletse botlhokwa jwa go inaakanya le dithuto le tiro ya baithuti mo dikolong. Go tshwaragana ga batsadi le sekolo go ira gore bana yaanong ba bone gore batho ba yaanong ba re tswaletse ko re kang teng. So go botlhokwa gore kgapetsa batsadi le lona botsamaisi ja sekolo le lona di-partnera tsa sekolo le nne le kopana gore bana ba bone gore re mmogo ha ba tewa go te ba ithute ga se hela se se buiwang ke teachera le motsadi wa se bua le wena o le moagisanye o se bua le ngwana. Morafe o go itlhilwe go tshwaraganela thuto ya bana go aga Botswana o botoka. Ke Dibonyele ka BTV News, Francistown. Mo tsa mahasa seleta tona Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o segetse thoko tona wa mapodisi Senzo Mchunu ka ntlha ya dipelaelo tsa tirisanyo mmogo le dirukutlhe mmogo le go kgoretsa ditlhotlhomiso tsa mapodisi. Tshwetso e tla morago ga gore mookamedi wa mapodisi kwa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi a supe fa tona le bagolwane ba bangwe ba puso ba kgoreletsa ditlhotlhomiso tse di amanang le dikgang tsa borukutlhe. Mo tlhatlhelela dithuto kwa tsa molao kwa University ya Witwatersrand Professor Firoz Kacharia o tlhomile go nna motshwarela tona mo ya mapodisi. Mo godimo ga mo go tlhomilwe lekoko le le tla tlhotlhomisang dikgang tseo le seabe sa ga Mchunu mo go kgoreletseng ditlhotlhomiso le makana a mangwe a molao go dira tiro ya one sentle. Ora ke dikgang go go ena motho wa gaetsho a magala tsa metshameko ka Tumampatane. Mothoetso madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa tshokologong eno re di simolola fa ka kgang e reng setlhopha sa setšhaba sa bomme sa kgwele ya dinao sa the Mares se letse se fentse sa the Carthage Eagles sa Tunisia ka dino tse 2-1 mo motshamekong wa bofelo wa Group B.
Yasmin Culture o buletse dino mo motsotsong tota metsotso e tsamaile e le 12 fa lesego ra diakanyo a nositse ya ile ka lekanyang dino mo karolong ya bobedi tsamaile metsotso e le 66 gaonya di o ntlametse ha nosa ya phenyo metsotso e le merataro tota pele ga motshameko o ya bokutlong. Phenyo ya the Mares ba tlogela ba le mo maemong a boraro mo Group B ka dintlha di le 3. Setlhopha sa Nigeria mo letlhakoreng le lengwe se tshamekile maleka le setlhopha sa Algeria. Maleka ao a raya gore Nigeria ba fetsa ba le ko godimo ga Group B ka dintlha di le 7 fa Algeria bone ba fetsa mo maemong a bobedi ka dintlha di le 5. Setlhopha sa Tunisia se fetsa Group B se le mo maemong a 4. Re tswelele tsa kgwele ya dinao re le bajanong tsa kgaisano ya FIFA ya Club World Cup. Kwa gone Cole Palmer a nositse dino tse 2 ga mmogo le go thusa João Pedro ka ya boraro jaaka setlhopha sa gagwe sa Chelsea se ne se fenya sa Paris Saint-Germain ka dino tse 3 go lefela mo makgaolakganyeng a motshameko wa FIFA Club World Cup o tshamekilweng maabane. Setlhopha sa PSG se gorogile fa morago ga go kgaraswanya sa Real Madrid ka dino di le 4 go lefela. Setlhopha sa Chelsea sone se ne se gorogile fa morago ga go kgaraswanya sa Fluminense go tswa kwa Brazil ka dino tse 2 go lefela. Kwa bokutlong women candidate master Natalie Banda ke ne mofenyi wa kgaisano ya Botswana Junior Chess Championships mo letlhakoreng la basetsana ba dingwaga tse di fa tlase ga 12 fa Thutompini ene a fetogile mofenyi mo letlhakoreng la borre kgotsang la open section la metshameko eo ya Botswana Junior Chess Championships. A rutla Victoria Dakin ka pego. Mo metshamekong e le 7 Banda yo dingwaga di le 12 o fentse metshameko ya gagwe e le 3 mme a tshameka maleka mo motshamekong wa bofelo kgatlhalo le kaone mo tlhako go kgobokanya palogotlhe ya dintlha di le 6 le sephatlo. Phenyo eo ya kgaisano ya mogapela sejana se tsere sa Gauta le 700 pula. Maemo a bobedi a gapilwe ke Atlang Mosweu yo iponetseng seetsela sa selefera le 400 pula a sena go kgobokanya dintlha di le 5 le sephatlo. Maemo a boraro a ne a tsewa ke Laone Moshoboro. The tournament in general was very tough. I think from the very first round to the very last one, I was really struggling. Kgaisano e ne se motlhofo mo dikgweding tse di fetileng ke ne ke tshameka thata kwa Aforika Borwa. Ke dumela gore go tshameka le batshameki ba bangwe ba ba kwa ntle ga Botswana go nthusitse thata mo kgaisanong e gore ke kgone go fenya batshameki ba bangwe. For me and in my favor, so I would say that's the one thing which really made me perform better than them. Ke leboga my coach for the help, for being patient with me all this time. I've been through a lot. Ke ne ka ipaakanya mo go tseneletseng le mokatisi wa me re dirisa maranyane mme ga nthusa fela thata. Ke ka tswa ke sa fenya kgaisano mme ke solofetsa go dira sentle mo nakong e tlang. And also thank God for this gift. I didn't want this one, but I'm coming back stronger. Mo letlhakore la bongwe le mongwe kgotsa open section Thutompini wa dingwaga tse di 16 o dule ka tse ditsididi a fenya metshameko ya gagwe e le 3 mo go e 7 mme a tshameka maleka kgatlhano le Bosaki Ipidile mo motshamekong wa bofelo. Seo se dira gore a fetse kgaisano ka dintlha di le 6 le sephatlo mme a ikgapela sejana sa etsela sa Gauta le 1000 pula. Maemo a bobedi a tsero ke Raymond Maratlwaneng yo o fentse metshameko e le 3 mme a ikgapela sa etsela sa Selefera le 750 pula. Tournament ne le thata mare ke ile ka kgona go fenya batshameki ba ka tsa gore ne ba traina thata mare ne ba senya go bohello mare bone ba tshameka ya go bankanya diphoso tsa ka tsa di-tournament tse di fetileng ke trainer le coach. My results, I'm proud because ke motlotlo thata ka maduo a me ka gore kgaisano e ne le ya boraro ke e tshameka monongwaga. Ke tshamekile sentle ebile go lebega gore ipaakanyo ya me e mpereketse. Mo godimo ga moo ke ithutile sengwe mo motshamekong wa me le thuto. congratulate him and wish him good luck. Kgaisano e ka fa tlase ga lekgotla la International Chess Federation FIDE e ne e dirisiwa gape go ipatlela phatlha kwa kgaisano ya Africa Junior Chess Championship e tla tshwarelwang kwa lefatsheng la Cape Verde ka kgwedi ya Lwetse monongwaga. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone.
batho tsa mosupologo tsa Botswana Connect di wela ka tsela e ntseng jalo a re di be khutlo gone fa ka jana le ka nako tsotlhe tswela o ikantse rona tlhola sentle. tota gore re kgone go hema dikgang tsa banana re tshwanetse gore re lemoge gore re tlhoka gore re nne le all stakeholders. All youth issues require a multi-sectoral approach.